whakaalawhalahi atu hānei hada tōla do wala tāla tutupu ke lata ia mo e pōnei. Whakamua, koe maa mehea hui nea whine, he hoko mai ai whalo he tau lilifu mai he motuko New Zealand, tau hukui mai he motuko Amerika sipia, mo tau hukui mai he motuko Japana, ke lata mo tau whiawhia pule whakamotu. Amara ki whoki ke he pongi a pongi, ke hoko mai taha iki pule mai he motuko Australia. Kua mana ki alau tōlu ke kauwhalataha ke he tau aho, mo tau whamanatuanga he pule whakamotu ke whangufuruma waluaki, ke he aho fusi masini, ka whakahoko ai he pongi a pongi ki halamahanga, ki mua he whale whono ua. Ko hoko mai e lilifu i ki pule ha New Zealand, ko lilifu ko Aupito William Sio, ko ia koe i ki pule mai tau tangata Pasifika i New Zealand, ko ia whoki ko i ki pule langomata i ke Foreign Affairs. Hoko mai whoki a pongi e i ki pule Foreign Affairs ha Australia, ko lilifu ko Penny Wong. Ko e hukui he whakatufano ha Amerika ki New Zealand mo Niue, ko lilifu ko Thomas Stewart Udall, ne hoko mai whoki he mamhea hui neawhi, pihia mo taha hukui mai he ofisa he whakatufano ha Japana i New Zealand. Ko e tau whakamua nei kua kisia tokalonga e tau lilifu ko mai pawaki ki e kau whakalataha mo i tau tangata he motu ki he tau whiawhia whakamanatuanga pule whakamotu. Kua whai mga aho he nāka i o mai whalu tau lilifu ki pule ke lata mai tau whiawhia pehe nai he tau tau e kua mole. Ko whakatutala ai a PCA News mo i ki pule he tau tangata Pasifika ke he motuko New Zealand, ko e lilifu ko Aupito William Sio ke he pungi nei. Lahi e hana mamana kianga ke o atu ke māmeha pungi ke lata me tau whiawhia e pule whakamotu ke whangufuluma walu aki. Koe aho nei whoki ne ko whalataha atu e lilifu ko Aupito Sio ke he taha whanoanga mo e matakau komisina mga hau Niue, ne takitaki ai he lilifu i ki pule sauni tongatule. Talahau mai ia ki a PCA News, ko amana ki ia ke whakatutala, ke tau whalo tau puhala, ke whakatumau mo le veki e tau mga hau Pasifika, mo e tau puhala ko mai ke whakatufano New Zealand ke langomatai tau tangata Niue ne no nofu New Zealand, mo e no nofu ke motu ke whakatumau, ke asi hake mo e pui e mga hau Niue. Pehe aia, ko e mahuinga lahi e tau whakahaloanga nei ko whakabantapatu he whakatufano New Zealand, ke le veki mo e whakatulewa e mga hau Niue mo e tau anga whakamotu. Pehe lilifu ko Sio, mo ko ina lahi e tau ngahua ke tau ofi mau e tau anga whakamotu, mo e tau wangahau motu he tau Pasifika, kia ia, ha koe ase fua he tangata e hana wangahau. Ke iloa mahino he tangata ko ia, koe tangata Niue, po ke tangata Samoa, po ke tangata Tonga. Talahau mai e lilifu ko Aupito mahuinga e tuanga ha Niue, ha koe maweheanga pule whakamotu ko talia ki ai mo whakatufano New Zealand, ke ngahua whakalataha ke maua e monuena mai tau tangata Niue ne no nofu i Niue, sipihia mo lautulu ne no nofu atu ki New Zealand. Tu tala whoki mo ia, hangau ia ke he tau langomatai mai whahi malolo sino, mua atu ke he tau uatau e kwa mole. Ko whinatu whoki ia ke whalinga ngao ni UFO he aho nei, ke whileweia mo lautolu e tau e ke kafo, mo i tau nosi ko lautolu ni ngahua ke whahi malolo sino ke leveki mo i pui e motu mai he ngao ko visi hongo fulumahiva. Tō whakalaulahi atu e tau whakatutalanga nei mo i lilifu ko Aupito William Sio, ke he tau whakahaloanga TV Niue he whahi tau pukahau, si pia whoki mo i whalo tau whakatutalanga mo i lilifu i ki pule Foreign Affairs Australia ko Penny Wong, mo i lilifu hukui he whakatufano ha Amerika ko e Ambassador ko Thomas Stewart Udall, ko tau whakahaloanga ia ko amana ki ke tuku atu ki he tau whakahaloanga he TV Niue he whahi tau pukahau. Ko e pongi whaiumu he o kiok whahitapu e kamale ni ko langana e ongo mauku mai he motu ko New Zealand, kua oki ai e taha he tau whakatonu whanu, whakamua he whanu i ke pule, ko lilifu ko atapana sia ki motu, oki ai ke he motu ko New Zealand, whitung fulmawha e hana tau mui. Nā kai lewa e whinatu e lilifu ko sia ki motu he motu ko New Zealand he mahina o koso, ha ko e tau puakianga he whahe malolo sino, kua ofua e tokalonga ha kua mawhisi pihia e tau ngangau kua lauia kia ia. Ko lilifu ko atapana sia ki motu ngahua whakamua ia ko whaiaonga he aonga tukolunga, toa e ke whokia ia mo ulu whaiaonga he aonga tukolunga he tau mga hala ia. Osi e hana ngahua ki he aonga tukolunga, koe kia ia mo ulu whakatone whahe whakakotama, mo i lahi whoki hana tau ngahua ke he tālanganga he tau Papa Dictionary whaka Niue, ko ia whoki taha he tau pulotu ke wangahau Niue. Ko e taha mga hala ni ngahua ia ki o kalana ko he kui konsola ha Niue ki New Zealand. Liliu mai ia ki mo hana mga whaonga ki Niue, mo e kia ia mo whakatonu whono he whono ke pole ke he hiwa tau mai he tau uawhi ua ke uawhi hongfumataha.
Ke whakaosia ki e hana tau ngā hua longa, ko ngā hua a ia mai whakatawhonu Niue, ne takitaki a ia matakau puli ngā hua Public Service Commission he tautau e kua mole. Whakatata atu ki he 5 tautau, he ngā hua ai e lilifu ko atapana sia ki motu mai whakatawhonu, mo i tau tangata he motu ko Niue. Ilo ai BCN News ko amanaki ai e toko ua he lilifu ko atapana sia ki motu ko lo selingi, mo i halaua mga whaoa, ke liliu mai ke tamai a ia he ahu oflu mawhae mahina nei ko hao ke topa, he lata mo i tau whakalilifu anga whakahiku. 70 e tautau he lilifu ko atapana sia ki motu. Tuku atu e tau ui whakaala whalahi ki he hana tuko ua, ko lo selingi sia ki motu mo e mga whaoa katoa, ha koe ongo e momoko ni kua lauia ki ai e mga whaoa he tomu ngāwhanei. Ke whalua walatala, ko e tau whamanatuanga he whangufuluma walu tau puli whakamotu, he tau nei, ka whakahoko ai whoki e taha tau seanga ki he matakau whakapuloa, ko mai kei ki he hawhangi e taha e tau Satellite 4, ki lata ia mo tau whakaholoanga ABC, ko e tau koloa nei ne kua whoki mai he whakatuwhono ha Australia, ko amanaki ai e lilifu i ki pole ko Penny Wong, ki hoko mai paua ki ke tau se e tau whakaholoanga ia he māmahea hopungi pungi, whiawhia lahi e matakau whakapuloa, ke liu whakise whoki e tau whakaholoanga ABC ke he TV Niue, hane e tu walatala ia. Ka osi e tau whakawhiawhianga he pule whakamotu a pongi, tō hawhangi he ki pule Foreign Affairs Australia lilifu Penny Wong e ABC Satellite nei ke liua ki mai e tau whakaholoanga TV ha ABC Australia ke tau tangata he motu. Pehe mai hukui takita ki he whai whakapuloa tala ha BCN ko Esther Pavihi, ko e whakaholoanga mahuinga ha nei ha BCN ke whakawhileweia mai ki pule Foreign Affairs Australia ki he motu. Kua whakau e lahia ia ki he tau ngahua he tau mahina ko mole atu, kua uloa ki ai e whahinga hua whakapuloa, mo e tau langa matai mai he whalu whahinga hua, mo e tau pisinisi ke talanga e tuanga mai satellite dish nei mai he kautaha ABC. Pehea Esther Pavihi mahuinga whakawhetuianga ha BCN ma Australia, kua kisia tau langa matai mai he whakatufona ha Australia ke he whakatupeanga, he kaina pauaki nei ke lata mo e whahe whakapuloa, mo e hawhangianga he uafuru mawhito e tau tau kua mole, ke he aho hongfuru mahiva he mahina hau ke topa, tau tahe a whihiva siau hivunga fulmalima. Kua mole ue tau he nā kai kisia tau whakaholoanga nei, kai kua whiawhia ke liu tuku atu ke he base channel kamata a pungi. Lahi tamanatu whakaue he hukui BCN Esther Pavihi ke he tau langmatai he ofisa he hukui ha Australia ki Niue, mai tau tangata hua ki ai mai he tau mahina longa kua mole, hanei kua manaki ke whakamouli ai he aho a pungi. Tokalonga ni ko tolo atu ai ki Paliasi he aho whaiumu he whaitaupu e kua male ke lata ia, mai aho whakatata he motu ne whakahoko ai ki he whanua ia, tokalonga whoki e tau matakainanga ne kua whenanga mai paua ki he tau mtukehe kua watu ki kise ki ai. Hanea Soraya mga o me do walatala ia. Koe takitaki he mtakau Niue Growers ko takili tālangi, kua whakamatala ia ke whakaue atu ke tau ngahua mitaki, he tau tangata ngahua whanua, he motu me tau langmatai kua maua i ke lata mo e mtakau. Koe ore atu he whoki au, o a taria he komisi, he ngahua ponua, koe akau ki whakamatapatu, e tau kahau he mahina ke topa, koe fusi. Kei roa osi e mtoru, koe fusi. Kua whakamatala e iki pule he potaanga he tau koloa tufunga sia lilifu ko mona ai nuu ki he tau whakaholoanga he whahinga hua kua whamahani ki ai he tau takitaha. Koe hukui he mtakau talatalai he motu ko tutaue sia ki whilo kua whakamatala mai tuku atu tau whakaue ki he tau ngahua mai aho. Whakawela i ke whakatuwhono haka tūmau e nakamatai ke huaki mai tau tupelanga ke rata matakau talatalai. Tunga ne ene ki sia mtoru. Mau ngai ene ngahua he matakau ia. Whakawela i ke mtoru matau matua matau whata. E tālanga e tokoroa longa ia. Talahi e to toru. Mai ke mtoru ke whaki atu ke tau atu hau mtoru. E tau tufunga ia. Whakamatala fōki e hukui he mtakau he tau whiwhine National Council of Women ko Opo Rupina Morrissey. Mai whakailoa e taunga hua ko whakawhita ki ai e mtakau he tau nei. Ke whakausia ki hatau tōlua tau walatala tutupu ki lata ia mai pūli pōnei, ko whenanga mai paua ki e taha toa humomi ko Dukin Holo Tūtaki Toa Williams.
Ke he motu he mama he ahoi neawhi, hoko mai a ia mo e hana coach, ko lolo asasio hei muli, toko longa tō tangata tō mga whaoa, mo tō tangata he motu ko fia ki kisia e fuata nei, ne ko hoko mai ke he motu, ka ko ia ni ne ko moai e taha pine, apakula ki he tau wheua Commonwealth Games he mahina hao kuso fia lahi e alau tōlu he malea wakalele ki kisia ia mo e whakawhiliweia ia ki he hoko mai ki he motu. Hane a Soraya mga ao me tō walatala ia. Koe whenonga nei ha Dukin kua hoko mai ke lata mo e whakamanatuanga ke he whangufulu ma wale tautau he pule whakamotu a Niue ka whakahoko he mama pongi. Mai longa BCN News mai he whono ke pule ne whakahoko he mahina ha sepatema kua mole, ne whakailoa he hukui pale mia lilifu sau ni tonga tule, to fua ki ange he whakatu whono he motu e taha pale mahuinga. Ke lata mo Dukin ha koe hana koutu kua whakamatalahi e motu ha Niue ke tau wheua Commonwealth Games, ne whakahoko ki Birmingham he mahina ha iulai he tau nei. Kua maua ia e pine apakula ki he wheua sipo te humomi, koe whakamailonga anga whakamua ha Niue kua mai ke maua mai he tau wheua Commonwealth Games. Si pihia ha tau tōlu a tau walatala tutupu ke lata ia mo e a whiawhi nei, tō liu matutaki a tau tōlu he paulihipo ua he whahitapuka hau, ke matutaki me tau walatala tutupu whaka Niue. Kai hanei e ui he mtakau whakapuloa ki a tau tōlua si Niue whikai, ki a munuina e whakamanatuanga he pule whakamotu ke whangufulu mawalua ki he tau nei, no whaamui munuina.